Kapitan Inteng! Ay, Wine, hindi tawi. Apay. Boss, kuna mo ta. Ha? Apay ko mga awagan kay Tibaos. Saan ka matabaos? Itulod na kay kabildatan. Aglungan ka na. Pangituludakan ka. Ije balay ni uncle ko. Sino ti Uncle Mau? Ni Salvador Caburlisan. Ama mo. Ay, amam mo ka. Darasam. Itulod na ko ni ije balay da. Mabidlan. Isarteng mo. Para. Ha? Salugan pa ila dito yung ayanta. Apay aya. Para kunak na eh. Isarteng mo na. Narigat nga isarteng di tao eh. Isarteng mo kunak. Apay aya ngamin nga parpara ka. Adala yung basag. Aw. Aw. Dayta. Nagsardeng tan. Amom tiag basa. Wana. Naglaka. Basam dita nakasurat dita karatula. Basa mo na. Apay nga ipabasam kanyak. Basam ka di wanusan. Ha? Apay alay-layatan na ngay. No jak laigam day ti manipila ti tricycle kao. Inunaan kan nga ini-straight. Basa amon kunak. Sige. Denggam ta basaik. Kunana dita. Welcome to Barangay Kabildatan. Anya pay. Barangay dagiti guapaw ken napipintas. Ah. Ado ka di tinapintas ditoy? Dapat tuloy na. Denggam. O sige, ituloy mo abasain. Kastoy tituloy na. No adda pangit. Dayo laeng dayjay. Aniya? Ne, apay ngayon sardeng mo ti tricycle mo? Nakadanon tan dito'y balay da tataba daw. Ayan ti balay da. Day tama now. Asidag iti basketball count. Ha? Day ta basit apan aw ti atap na? Day tamarmar ba ti kusina na. Ne, apay nga kasta ti balay da. No may dagbakasyon ni Jay lugar mi, ibagbaga na dakkel ti balay da. Kasla ka no mansyon? Ulbud ni Uncle mo abadong. Naglastog kan? Nalaslastog ka ha? Kaya't mo tagdinanog ta. Ni? Naglastog kan? Dayo ka lang di daw eh. Hoy, di mo ibagbaga ti kasta ha. Saan nakapangit? Umay ka man tagdinanog ta. Nay, ito talaga hamamunan na ka. Kadagan! Oh! Uncle ko badong! Addaak! Ta umay ka pasyaran! Naglastog di bisita ni Tata Bataw. Adda bisita na? Wine, kana ka now. Nagpaitulod kanya kitay. Dandanik katusan. Paspasin siya amlatan. Narigat adda kalaban na. Naglastog mat nga may. Maditaglas-tulastog. Tinawaran na pa iti pasahin na ah. Kunamlan na sinaw. Uncle, anya tinagan jay driver ti tricycle nang itulod kanya? Ani ko harog day jay, kanakan. Iso ti chip tanod may, kan kanakan ti kapitan may. Isumot laga ay managlastog. Linastugan na kaya. Unang Kyle, kunamla na sinong agsasaw. Ha? Nalaslas-tugag ang isaw. Aya, Wen, dito'y barangay may. Siyak ti katuridan. awan kabuteng mo, Uncle? Abay kumangad na kabuteng ko. Nagturod ka ng Kyle. Ha? Kat nagtakrut ka mat ijay lugar tayo. Ha? Ay, kwa? Sa anak at akraut, naturida. Day tatitandaanam. Uncle, ijay lugar tayo. Ultimo ang niniwan mo kat kabuteng mo. Ha? Ay. Di mo ibagbaga day tayo sa bali, ah. Kaya di mo ibagbaga kinanti matuyang, ah. Ha? Saan pa nga mo ni ante? Ha? Apay kumaamuan na ngay. Ti amo na antem, naturida. Day tatitandaanam. Badong! Badong! Tak di tawi.
Umay ka man ditaw! Wen, umaya kaon. Agawaam! Ay, hindi nagmutbugka-bugkawan no adda di ka anak ha. Kasanaw, namin anukan nga inayaban, di ka mo't umay. Jak nga rod nangag. Ala, agluto kan. Anya, Agriri ka? paglutuin nak nga adda dito di ka anak ha. Tapay, dakals. Ibaganan tuki ding under di sayak. Oho, adulamain. Numalpas ka nga glutaw. Aglinis ka dito'y balay. Aglampaso ka. Na, Kaya't ko ana silang daytoy datang. Anggal, kung naman no mapantaginom, madamdaman taon. aglut-luto tamat dito eh. Dito ka dito imbaga ni Antitoyang itay nga aramidam. Ha? Ay, saan Iso kumate agluto, ta iso ti babae. Siyak nga rodan. Tani antem, di na mo taglutaw. Sige. Gaminton malpasta. Aginom ta na. Wen, danag mun aya. Kunak manurumorta nanggal. Ha? Ay, kwa? Aglampaso tapay. Aglampaso ta? Wen, narugit nga minti balay may. Isuan, nas kanyag dalusta. Ni antingay. Ha? Ay, ibayam, nagtugtugaw lang. Itay pa lang agtugtugaw. Naglampaso takiding. Duatang aglampaso. Wen atap no, mabit amalpas. Mabalinti agis tambay dito'y tersina maray. Nay, apay, awan aramido medyo balayaw, maray. Adwa, ngum adamot ni badong kong agtrabaho. Saan nga reklamaw? Adda di ka anakan na amang tulong kun kwa na. Imay pimasyar jay ka anakan na aya. Wun, isuda ti agluto. Aglinis, kun aminun. Ay, Kurt, adang harod si Mangput akatulong mo Iso nga ron nga gis tambayak nga agmalmalam dito'y isturmo maray. Na, nagmayat maten abiyag day ta. Ay, bawal ti agibalang iti basura di ta igiti irigasyon. Nagkunagan ka bawal. Ordinansa day ta ti barangay. Adulamin. Ibalang kaukit di ditaw. Bawal ko nakmay. Hoy, aglisi ka man dita pag tagawid akon. Makadanon day ito kini-uncle kaw. Sige, ibagam lang. Saan ko akabutan ni uncle mo? Itata nakadalustan dito ibalay. Mabalintan ti Romuan. Yes! Day tagat ti kayat ko, uncle. Anyaya ti kayat mo nga ramiden ta. Aginom ta nga road. Ay, katuan na. Day talagayam. At damat ni Antitoyang dita tersina, uncle. Ha? Ay, way. Di ta kumakit ti papananta. Kat mapantalata Makita na ta. Magnatalayan ni Jilikudan. Umaykan. Ni, apaya dito'y likudan ti pagnanta. Libasan ta nga rod ni Antem. Ni, masabat ta day ta chiptano diyo Ni Kwaraw. Kalaban ko day ta, uncle. Ay, nasingpo day ta. Wala, kartingan taki day. Nakita na tan. Man ano kumangay. Ni, kusilapan na ko. Awan mo't basol mo kinkwana. Adda, Hanya kuma. natiliwan na ka nagibalang iti basura ije irigasyon. Ha? Imbalang mo iti irigasyon ti basura nga imbagakan ka nga ibalang mo. Una, apay, dakas? Ay, dakis no diti barangay may. Apay nga iti barangay may kat saan mo ta dakas? Ha? Ay, nawanain. Agmultakan. Agdinanog kamilangan iti chiptano diyo. Ay, sika dayo dito barangay na. Hoy, di nakman layat-layatan. Saan nagaputakaanakan na kati kapitan, kat ikasta-kastanak. Naglastog kan. Agdinanog taman langan. Anay ko! Apa dinanog na kay? Danugan ka mat. Sana nasakit. Daytoy pa'y. Sana lata nasakit. Ni, apay ngay. Nagkapsot mo't gayam ti danog mau. Pigsamot
Daytoy nga rod. Ah! Nakapsot lang ti danog mau. Uncle! Uncle Badong! Kanakan! Ha? Saan ba't nga ikang kano daytoy chip tanod yung tidanog ko? Ha? Nagkunang nga minyag dinanog kayaw. Day tatao. Ha? Ay, di kagpabasol na. Si kamatin mo na ating manog. Ang dalango may kuy baga. Apay nga na tinanog na kadagos. Hala, agtungtong kayo man. Nagdinanog kami latan, tatabadaw. Ha? Ay, agtungtong kayaw. No siyak ti makaungit siya kaun, timang danog kada kayaw. Ala, agtungtong ta no, Chip. Mare, nakita ni Kabadong. Apay aya, Sapsapulan ni Marituyang. Kagapgapo na itay ditoy. nakitakmet akadwa na jay kaanakan na. Jak amo no nagturungan da. Ang mga noin sungsong manan ni Kabadong jay kaanakan na iti kalukwan. Ay, kat no naglastog ka no jay kaanakan na. Talaga may... Ay, nala. Lakwan na kun iti kapikan gatas. Tama pa na kon, maray. Sige, mabitlaang tayalaan ka. Kabadong, apay day tadwa soft drink a ginatang mo. Pag merienda manda ko araw, kanjay kaanak ha. Nagkalaban da kanumay. Isungarod, apag tungtungag ida. Tapno saan da nga apa. Kahit umanay nga rod day tadwa soft drink. Kanya pa nga ron, ti kurang na. Tinapay da ngay. Ay, wunan niya. Ay, Kanayo na mo ni ti Crispap. Ha? Nagadumat time. Una, tapno da pagsangwan da no agsarita da. Sa bagay may mayat. Tapno makapagsarita da na imbag. Warog, nalpas kayo na nagsarita iti kaanakan ni Pari Badong. Wanantay. Kat, anya ngay. Mayatin antay. Saan kami nga kalaban? Ay, nasaya at ano kasta. Ibagak to ni uncle mo nagdamag. Wanantay. Awanan ti kalaban kao. Aggayam kami ni ti kaanakan ni tatabadaw. Kanya ngay, itulog ka ni Jay Ilay. Wen, best friend. Kano kanto manin nga agsubli dito'y barangay mi ngay? Kunak man no si kantumat ti mapanagpasyari di lugar me. Ayunan niya. Umay kanto, tadayaram ko kan kaabalasang. Say, umayak, bispray. Rumor kayo amin na malalakay! Aglalaban tayo, tapno mamuan no asino talaga tinapig sa kada tayo. Dito entero ang kabildadan! Ay na, Kabadong, agawid ka kuman. Di ka mangriribok ditoy. Ipanagnagaw, asakte ka sa siglatan! Saan ka pipigsahan dito barangay tayo? Ay, Kabadong. Ay na. Kita, Ay, nagay! Lamisana, kita, may salang kuktar ko, matumban, kita Ay! Ay, Guston ko nakmay. Kaya't mo ta mga yabak iti barangay tanawd. Awan ka po tenggaw! Oraya sino pa'y data? Hindi kag panaway darumkan. Awan di ka po tenggaw kung nalang arudain. Doray pa'y ni Kapitan Enteng Bateng-teng. Aniya! Mayat! Siya kaon, ti kabuteng dagiti amin nga umili ti barangay kabildatan. Mangparag nagdeta, asak ti katuridan, kan kasiglatan di daw. Ay, si Kabadaw. Anya ti ul-ul kami dita. Kas kalaagbal lang agkat-katawang agmaymaysa. Nagpigsapay ngaraw. Maragragsa ka ng araw, tuyang. Ta, anya ti pakaragsakam. Gaputa siya ti kabuteng dagiti tattao diti barangay kabildatan. Anya. Nagpaisubay ti bagbagak. Ngayon, siya ti kapipigsan di daw. Kan katuturidan. Ay, uunay kan ba daw?
Apay, di mo amaw apakaibabain am daytang aramidam. Ha? Anya pa kay babaynan? Ket no sumiksikatak gapo iti dayta. Hay, jak amukan ka. Talaga sakit kay ti ulo. Di ka kiti maragsakan, tas sikat ti asawam. Ay saan? Oray sikat ka. Awan bibiyang ka. Gapo ta pinasikat na ka ti rinuker nga aramid mo. Gaano ka niya sumangpat niyang kalintay, ngantay? Ay, mabayag pa'y kwarog. Gaputamay sa alawas ti workshop seminar da. Kasta ka, day. Wen, apay ka day? Kunak nung sumangpat adagaws. Taiso kumatimang bagbaga kinitataba daw. Ay, dayjay apari badong. Talaga nga awan manaknakam na. Apay, di ka di kabailan. Saan, antay? Mabuti nga. Gaputa na pigsamay. Ala, bayam. Tabagaan minto ni pari badong. Huwan man, antay. Barang da kayo tidenggan na. Ay, badong, bumangon ka man dita. Aldawan, agururok ka pailaan. Hoy, mangmangagnak ka day, badong. Hoy! Unday ka matan. Disturbo ka iti panaturaw. Anya disturbo? Aldawan, katrumbang anagrubwat kan amapan mangiwayway ijay nuang mau. Si kaman lang ang timapan. Nasakit nga min di ulo. Please. Gapo dayta itinalabos nga arak. Kasanumot nga man, isaw ti pinagbalin mo adanum mo. Nasapsapa ung tanak manay. Ay, nasaan ka ng ungtan? Isursuro ka lang iti husto nga aramidam. Panawar na kidin dito ituyang. Hingkay waywayan jenwang. Nala, panawan kan, tamapan ko iwayway genuang. Takababain matkan ka, no madestorbo ti turog mo, Don Badong! Day, si kamit gayang dayta, marituyang. Apay as si kamit tan ti mangiwayway itinuang yaw. Ay, kasanumot nga min, Maray. Aday je balay ni Badong, kat sigurado anak kauldag pailaeng. Ay, nalabos mo't daytan nga aramidon na. Nalabos nga rod, Maray. Ay, mabaybay akpay nga rodon ti balay, kastamot tantoy bagay. Gapot at trabaho mat aminan at trabaho dito'y talon. Ay, ma-stress ak pa yun. Ay, win nga rod, mare. Makitan di tamuging mo ama stress ka. Gaputan nanayunan ti kurot-rot na. Ha? Naa? Apay ngay akas taunay ti panangkitam kanyak, Maray. Kitaik ngamin talangam, mare. Ay na, bakit kamot una yan? Uray kumano di ka nagpalda iti nakaat at idog. Kitaam sumaysaya din iti pitak. Jak nga rodon masangot ti agpili iti isuot ko, Maray. Noon niya tinapidot ko, isulatan. Ay, kaasi kamot nga agpayso, mare. Ay, makapasun na ay ti kasasaad mo. Angam ala, agan anus ka. Barang makaamiris mutlaeng ni pari badaw. Agdinamagan ti aramid ni pari badong dito'y barangay tayo, marikwanang. Ay, kasla mabutang pa'y aminan nga umilikan kwa. Ay, wan nga rod maribanang. Kasanumot nga men, nakarit unay. Panagrik na nakit isunti katurudan dito'y lubaw. Kasla kabaalan na amin at tao. Win nga rod di na pa'y denggan ti pamagbagakan kwa na. Nang runan ukas jay amabartag. No sa dino mo ngamin ti paggatgatangan na iti arak Jak mataglaklako iti arak. Ada siguro am-am na nga gilaklako iti arak kat ijay agumatgatang. No saan aditoy? Ijay sa bali a barangay. Wenno saan mapan ijay ilay. Sa bagay matkit di adungag paiso ti paggatangan ita. Malagip ko lakit nga rod ni Marituyang.
Naranaak ijay talon dakit. Ison tinangiwayway itinwangda. Gaputan nakauldag kanupay lang itay bigat ni Pari Badong. Ay, wala yun na ya. Kano imay ngamin dito idirabi ay. Madlaw na bartek. Gaputa uray lang nakapigpig sa ti panagtuktok na. Pumuyat mat. Kunakpay di ano maikat tirwangan ti balay ko. Gapu iti kinapig sa ti panagtuktok na. Aglisi ka man dita tuyang. Ay, nagdagsin to'y ibat ko. Ay, salbag kamot ba daw? Ay, Kunaknoan niya ti kunam amapan mo gatangan. Arak mo't gayam. Sana basta-basta nga arak na ito'y. Pampatured kang pampasiglat. Anya? Wen. Ay na, di nakpagbalinan nga awan amuna si Kabadong. Ha? Amok apaman ang mainom mo amin dagita, kas kalamanin asinaw nga glaaw-laaw. Ibulang kunto pa'y amin dagita. Ay, di ka agar-aramid tuyang. No kayat mo nasayat ka kanyak, sumurot ka latan iti pagayatak. Na, tabot-bot nga nakpayan. Ha? Maamwak lang no asino ti gimatang iti dayta, ipulong kayo adwa. Kasinaw ti pagipulongan. Ni Chip Tanaw ken ni Kapitan. Ayawan! Didak kabailan dagita at tao. Jak ida atrasan. Ha? Kastagayam ha? Orayam nga ro dati, pulong ka. Ay, di ka gipulpulong tuyang. Tano aramidom dayta, mairaman kang tumutlan. Kunak man no di mo idakabutang. Ay, basta, di nakipulpulong, no kayat mo anasaya at kakanya. Aray! Na, Kumata na! ay na, anyat gatangam, Kabadong! Ha! 5! 4x4! Ay, awan lakok nga arak. Kan may sa, likorban ita. Ha? Kadulamin day tayo likorban. Imo takit di abak ah. Ha? Isumat, sana ya. Isu adi da ka inasawa ka po takastaga. Ay, agawid kan. Nabartek ka manan. Sana ka nabartat. Nabartek ka. Saan? Iso di mo amot araramidam. Kita man, tilay bagbagam. Agawid kan. Tamangan no makita da kadakwaraw, ipulong da ka ni Kapitan. Magin lalaing kidi. Ano yung parenteng? Amo ka? Isaw tinang bilin kan ka, di nakikikan iti arat. Saan mat Angam adda ti ordinansa. Abawal ti aginom ita. Isa sumurot tayo kuma. Di ta ka man lagay. Tamapan ko man danunan ni parenteng. Agsagada kanyak dayata. Parenteng! Romwan ka dita! Sangwan na! Pari Badong! Ah! Awan di inteng. Apay, anya ayati masapul mo kan kwa na. Ay kwa, kaya't ko lang asungbatan na ti saludsod ka. Kaputa amaw, binilin na ni Marijuana nga di naglakwan iti arak. Ay, saan met, Pari Badong? Ngem talaga asaan ka nung agilaklako ni Marikwa ng iti arak. Gaputali korban kat nga rod. Adulamin di ka. Pasensya kan, Pari Badong. Heh, Ang agawid kan tanay, rabiin. ayawan bibiyang ko kada kayaw. Aramidag ti kayo kung aramidan. Orean niya nga oras. Iswa di mo manilumang ni parenteng. Taga kami man dagsango. Ha? Taglaban ka ba eh? No asino dinapigpig sa kada kami adwa. Awan ni Enteng kunakmet, Pari Badong. Sige, no kayat mulat tatiagyan di tarwar, ay kat sigilaan. Nala, panawan kan, tamaturog akaun. Ay, malay! Iruar mo ni parenteng! Ay, una yan. Apay ka di manain.
Pampanunutek nga raw, no kaano nga tanga agbaliw ti Chimpaw. Ha? Apay nga min niya urayam nga agbaliw ti Chimpaw. Makapauma nga raw, makapauma ti agaywan kan mangpakan iti napig sa ataaw. Yam nakapoy mat nga agsapol iti pagbiyagan. Ay, ha? Kay, Ay, pudno may, pangpangaganak ka day. ha? Saan? Eh, Angam apay kaday akas tati bagbagam, ah? ha? Ay, kwa? Ay, awan! Awan! Ha? Awan! Masair kanya. Gaputaday ta, ti aramid mo. Datan dito mo yan, tatabadaw. Agyaman ako raw. Ayan na nga tibayad yaw. Anya? Pagbayadan ako raw. Una, tapno at igatang ko iti gasolina. Anya? Pagbayadan na nga oray lakayak ko raw. Sana bali ata damat discount mau. Anya? Pilitan na kapagbayadan? Winaw, danugak layangan data ulam, ha? Ha? Ay, sige nga rutan tatabadaw. Uray saan ka nga agbayad? Ala, panawan kan. Ah, Nagmayat kayam ti kastoy, ah. Kabutang dakdagi ti tattao. Isang nga oray at dapapanak. Makapanak nga oray sa anak nga agbayad. Masuron unay ni Kwarog kan ni Pari Badong. Ay, ang mga nubalsenda no aglablabas. Ay, nasaysaya at kit di ko maano tutupanda. Barang agnakam. Ha? Awan anyaman naken ka no pagaramidan da iti dakas ni Pari Badong? Kauan ah. Oray to pa ni Marituyang di nadengdenggan. Wan nga rod maray. Agbutang amin na tattao kan kuana. Takasanumot nga men. Ay, natangsit unay. Kan uray saan anak kainom, natangsit lata. Kabaulan na amin na tao. Jak amo no apay ang nagbalin akas dyan ni Kabadong. Saan lati kinatangsit na ti parikot ni Marituyang. Pati ti kinasadot na. Ay, una yan. Ultimo ka no taynuang da, nabaybayan nan, isa nagkutungan. Ay, kaasimot nga rod ni Marituyang nga isulatan ti agtrab-trabaho. Ay, sino ti lumaban kanyak, ha? gusto daytan tatabadaw. Oy, di naklapdan ako arog, ah. Gaputa, kaya't ko nga ipakita ti kinamalalaki. Ah. Ganay, talaga adya kung maanusan ni tatabadaw. Tutupaksan. Ay, saan ajay? Ang mga numataksan ka lang. Ah, apayagit kita naglatan ko arog, ah. Di nagkabaylan na niya. Ha? Chip, anyang itaramitin ta. Bayam lang ni tatabadaw. Eh, Urayan talaang. Tano makatiming ta. Pusasan tan. sigurado ka kadi akabaylam, Chip? Wan, ganay. Ay! Ah, nakadupay la siya, uyo. Di nakmat gayam kabaylan siya ka, kwaraw. Lakayak pa yun. E din to ta siya ka, kat obing ka, ha? Saan tatabadaw? Di da kakabutang. Tumarap ka nga rin, ha? Ha? Husto na itan, Kabadong! Anya, hustoy, magbagamad din, ha? Takrot siya diyan, nagitay! Ah, takrut gayam ah. Dahito yung ngarot. Ay, pinusasandak matin, kwaraw! Awan mo't gayam ti bail mo tatabadaw. Wait, Hala, sumurot kayo di barangay haw. Nasaya at may tanausawan kan para. Pare, Apay, kasla naklaat ka pa ang nakakita kanyak. apay nga tak dito'y barangay hall. Na, Kan, apay nga danito yang ko dito, pare. ay, di mo amuti inararamid mo. Gaputa, nalaos ti bartek mo. Anya, ay... Iso nga danito yang mahaw. Gaputa tiniliw da ka, dakwaraw. Kan inreklamo na ka ni kagawad ko nang. Gaputa naggulo-gulo ka ijitirsina na. Anya, ay...
Ay, Ay, naibagada amin nga aramid mo, paray. Ay, nagluko kan. Mabartek ka man, wado saan. Nalaslat na ti aramid mo. So nga ano sa ti community service iti las o ti makabulan. Iti panaglabsing mao, iti ordinansa. Ngayon bayadam, iti na perday, alak lakaw ni kagawad ko anang. Anyang iti ibayad ko, paray. Ay, gunggunan. Tagin lalastog ka. Kung ditagsit ka. Anya nga ita, nagparekot ka. Marikwanang, at dagayam lakom a kurtina. Wen, adda Maray. Kay deliver lang itay. High quality dagita kurtina. Agpili ka kidain. Ang mga no da magustuam dita. Sagmamanungay dagitoy. 350, Maray. Per pair, Maray. 350 each, Maray. Napuskul dagita. Kan kita mo ti design na. Saan nasinsinan? Iso anangina. Kasta kurtina ti usab dagiti babaknang, Maray. Aya, Maray. Wen. Amo ko, nanya kolor ti may bagay ti disenyo ti balayo, Maray. Anya ngay, Maray. Dayta light blow ti may bagay. Light blow ti pintur ti balayo. Saan aya? Ay, uwin anya. Ala, mangalak nga rod iti innem a piraso. Ni, nagadon ngay. Uwin takargaak amin atawa mi iti kurtina. Tapno nagmayat abuyhaan. Ay na. Nagpipintas matan dagitoy lakom a kurtina, Marikwanang. Ay, kuwan Iso nga rod nga ilakok. Adda ka dinapilim ditan. Gatanga mo na ano adan. Itay ka pa ngagpilpili dita. Sa anak nga rod ang makapili, Maray. Amo, Mare, no awan kwartam. Di mo igay-gaman dagita. Si Kamot. Seryoso Kita aman day takukom, agraman tabadom. Nakarugrugit. Kanday tabuok mau. Kasla sana nasagsagaysay. Nadamot kwarta kapag bayad ko kat Marikwanang. Iti kasta nga itsuram, ada pagbayad mo. Pangalaam kumangay. Gaputa kastoy ti itsurak, kastakan kanya. Na, kat, di ka nga rod sumanaw ditan Pumanaw ka no di ka gumatang. Nangagkutim bagayo itay kininanatuyang kagawad. Anya ko maitano nang ngagmaw kwarog. Iso ka diti makagapon no apay nga imay ka diti tersena? No saan ka gumatang? Nasaysaya at langan no pumanaw ka. Saan mo dadaulan daw ka? Ay, nadda kwarta kagawad. Aw, kita am dito igamat. 2,000 na itay. Ala nga rod, agpili ka no niya di kayat magatangan, kwarog. Nagyaman na. Kaya't kukumamad ti kurtina, kasi ti kurtina daan ti banang. Ay, ado pa tinagbati. Anya kolor ti kayat mau. Adda ka di tilaw. Apay ayilo pa ilaan, kwarog. Una, tapnuray adayaw, makita na napintas ti kurtina. Adtoy tayo nagbati a design. Si kanti makamong agpilay no anya ti kayat mau. Ming matida na kortina tuyang. Apay ka day. Ay, sayang nga raud. Kursunadak pa'y ti kurtina alako ni Marikwanang. Kat gimbatang ka kuman Pinapanaw nak nga raud. Takas laawan ka no ti pagbayad kaw. Ken amangan numarugitan dagiti lako na kurtina. Impakitam kumakin kwa na nga da kwartam. Nadismaya ak nga rod iti insawang na kanyak. Iso asaan ako nagimatang. Adumat ti daduma mabali na pagkatangan. Uwan mo't kit di Narigat no makiapa ka pailaan kin ni Marikwanang. Nanayunan lang dagiti lako na. Kasla din akon am-am mo. Bye-bye amon day jay. Isupay kidi pakariribukan. Sana balay, gumatang ak tumot iti kurtina ta inton agpasentro ak. Ay may mayat manan No ijay sentraw taado ti pagpilyam.
Maribanang! Maribanang! Anya ti aramidam diti paraangan may marituyang. Adalakok akamates, Maray. Amangan no kayat mo ti gumatang. Sagmamanungay dagita, Maray. Ay, baintilaeng Maray. Ay, mga lakman nga ron iti dua. Ay, sige Maray. Agyaman na ka. Adto'y Maribanang. Maray, Oh, anya day jay, Maray. gimatang kagayam iti baro a kurtinam. Awan, ginatang kumanday ta ka ni Marikwanang. Naimbag ka pa'y Maray. Ha? Anyat kayat mo asawan, marituyang. Ay, kayat ko kumamot ti gumatang iti kasta a kurtina. Ngam pinapanaw nakmet ngamin ni Marikwanang idikalman. Di na kayat nga igamak. Wano sa gidak dagiti kurtina ala ako na. Tamadlaw ka no nga awan pagbayad ko, ken amangan numarugitan laeng. Ay, una yan day dya ako marita. Wan nga rod Maray, gapota kasto'y titsurak, kunanakit din nga awan pagbayad ko. Angam sa nabalay, gumatangak tumot ijay sintro iti kasta a kurtina. Maray, agistan bayak man dito tersenam. Sige laeng, Maribanang. Ay, agyamanak, Maray. Ni Marituyang kadiday ta sumungad, Maray. Ne, isumat, Maray. Ay, sos. Ang mga numay manan umutang. Saan mo't siguro? At damot jay bayad ti kamatis ngayon sursur na. Aya. Wan, kat no inaldaw nga agi sur-sur-sur iti nateng amula da. Mapan pa ije kabangibang a barangay. Imposible mat nga awan kwartana. Ay, kita man tilangana. Kaslasan na nalablabaan tibado na. Kaslasan na nagsagsagaysay. Saan mat, Marikwanang? Daan lang amin jebado na. Hanggang di na kayat asawan, adi na linablabaan. Si kamot ti lumabas, Marituyang. Ay, uwan Maray, si kamot gayam dayta. Wan, naki-standbayak lang dito tersena ni Marikwanang. Ay, sa dino ayat ti papanam? Padasak man ti mapan gumatang iti sabali at tersina, Maray. Kasta aya. Wan Maray, amangan ngamin no awan kini Marikwanang ti kayat ko agatangon. Wan ipadas mo iti sabali at tersena. Sige nga rod Maray, labsan ka pa'y ditaw. Sige, Maray. Maribanang, pimanaw ka din ni Marituyang. Wan, itay pa'y laeng Apay amasapul nga ilumangam. Sana ka naglamang, likliklikak laeng. Iti anya agapaw. Diyak kaya't nga umay dito tersenak ni Marituyang. Nagadungamin ti salsaludsudan na may papankadagiti lakok. Kan nakabay-bayag nga agpilay. Kat awam mo laeng gayam ti gatangan na. Ay no kasta, agpilpili ka iti customer mo, Maray. Wala, Diyay kumado ti kwarta na tapno sigurado gumatang. Ay, Marikwanang, saan anasaya at ti kasta? Sigud mat asukim ni Marituyang Idilaang Angam saan itan. Kita man tilangana, kaslawan ti makukwarta na. Si kamot, Mare. Hey, nagagat ngamin ni Marituyang. Iso akas jay. Sa maysa, saan ngamin ang mahilig nga agpamanicure? Wano, anyaman dita. Ay, basta. Diyak kaya't nga umay ni Marituyang dito'y tersenak. Kat, nungay maupay ni Marituyang kan ka. Hindi uray pa'y. Apay ang nakitak ni Marituyang ang napangimatang iti sa bali at tersina. Kahit nakalukat mo ti tersina ni kagawad ko nang dungaw. Ay na, adda saan daan nagkinaawatan ka ni Marikwanang. Andi ba nandita? Ay kastoy na ngamin. Idi na minsan nga aldaw, agpilpili ni Marituyang iti kortina ala ko ni Marikwanang.
Idi kwan, pinagsasawan kan pinapanaw kanon ni Marikwanang. Uray saan pa'y anak kapili. Takas la kano awan ti pagbayad ni Marituyang. Na, una yan ni kagawat ko na. Agpili iti customer na. Ay, day tangarud kat. Uray kas jay tilangan ni Marituyang. At dalat tamot pagbayad na. Kan saan mat akas iti daduma amahilig nga umutang. Uwan, punutin ako ng dungaw. Uray marigrigat lang na marituyag. Ikarkarigatan na ti mapan mangisursor iti lako na anatang. Tapno at dalang igatag da iti masapsapul da. Kanayon ko ang masabat iti dalan. Ay na, jakman amo ka ni Marikwanang. Ita tananayunan tila ko na. Agpili matan iti customer na. Apay nga inikat mo dagiti kurtina ti tawa. Una, tasukatak. Adtoy na, kita man numayat matlaang dito ginatang ko a kortina. Ha? Kasla di kurtina da pari inting Sa bali lang ti design ken kolor na. Wal, ginatang ko jay sintral. Alang arod. Sukatamon day ta kurtina ta. Tapno ad-ada pumintas met ti balay ta. Sigurado amas daaw ni Marikwanang no makita na akastoy ti kortina ta. Nasayag met kiti at no makarik na met basit. Un mo ta? Ha? Tagtagibasitan na kidan? Gaputadaan ti bado nga insuot ko? Kan karogrogit timak? Kung anakitan nga wan pagbayad ka? Di na amaw adagito'y kalyaw kan sugat timak. Ket naalak iti katra trabaho. Tapnulaang saan ta nga umutang iti tersina na. Oray siyak matuyang. No siyak ti mapanigitersina na. Kanayon anak kami suat. Kasila di na kayat ama panak gumatang iti tersina na. Manipod ita, badaw. Saan tan agumatang iti tersina na. Naimimbagan iti kasangon na tersina. Tanaisam jagbanbantay. Kan saan anapili iti customer na. Oray no kastoyak laang. Asikasun naklata. Kagawad, gumatang man iti asain. Anya pa ko arog. Day talaan. Mabitla nga ron tayalaang ka. Adamatlaw ka o kagawad. Anya day jay. Basit matan ti gumatgatang dito itirsinam. Ay, huwag nga rod Kita man dagita lako katinapay. Aging gaita, saan pa'y anabaw-bawasan? Aywan. Oy, amangan mat no inapam dagiti customer mau. Agraman da tatabadong kan nanatuyang. Saan damot na gumatgatang dito itirsinam. Aduyan ti asin mo, kwarog. Awanan ti dumagatangam. Nasaysayaat no pumanaw kan. Anya ti tantanawam di tatawa. Nagmayat ti kurtina da pari ba daw. Kasla ka barbaro. Uray adayaw kat makita lata. Ay nagmayat ti kulor na. Nay, wen nga agpaiso Kasla da ito'y kortina ta. Ginatang da sigura iti tersina ni kagawad ko nang. Panag ko na kat saan. Tapay mo't. Ay na high pride pailaang ni Marikwanang. Iso nga aging gaita, saan pala agumat gatang damarituyang iti tersena na. Na, aging kita, kagura na latan ni Marituyang. Wen, inteng. Yay. Ti ko na napay iti na minsan. Uray awan ti gumatang ken kuana no damarituyang tumutlaeng. Tasigon kan kuana, agrup-rupa amamirmiraot damarituyang. Ay, nagturad metan, anang ibaga iti kasta. Ay, uning nga rod. Ay, una yan ni Marikwanang. Day, sigamot ti masabat ka o Marituyang. Wan, maray. Na, anya ngay day taawit mo. Tinapay, mantika, sibuyas, kenda dumapay maray. Ginatang ko di tatersina ni Bebang. Naimbag ijay, saan dang agpilpili ti customer da maray. Ay, uwan matkit di Sika nga'y sa dino ti papanang.
Ay, mapanak man maki-standby iti tersena ni Mari Kuanang. Ay, awan mo't lang ter aramidak iti balay. Kasta ka di maray. Naimbag pa'y ka, tawan tar aramidam. Wen taawan mo't mula iti bangkag may. Jay laang agluto iti kanan ti baboy, kan aglinis ijay balay ti aramidak. Maray, apay anak ka panimid ka dito tersenam. Kan, naliday ka Ay, basit nga rod ti umay gumatgatang dito'y tersenak, mare. Ay wen gayam, nasabat ko ni Marituyang iti dalan itay. Napan kanugim matang ijay tersena ni Bebang. Ay, uray da marituyang kan kabadong. Sanda na gumatgatang dito'y tersenak. Kat no kanayon met ngamen apagsasawam kanu ida no umay da gumatang. Saan mo pa'y nga asikaswen ida anasayaat? Kasano mo nga main, nagbayag da nga agpili. Kat kaslawam mo lang pagbayad da. Ay, napili kan tumat ngamin iti customer, Marikwanang. Anya nga ita. Ay, kumari ka ngagpaisaw. Hanggang saan ko akanunungan ti kastangar aramidam. Kumusta nga ituyang? Nagatang ka da iti insursur mo anateng? Wan, naibos. Ay isumad lagaya makasta ti isem mo Ay kat siyempre saan lang aday tati makagapal. Anya ngay. Ay na, nagmayat ti isom ni Marikwanang itay limabasak di tatersina na. Ay, nakaamiri siguro na. Kasla, nabawasan ngamin ang dagiti suki na. Sapay la kumaa, napili mo't ngamin ka. Sino nga itagbali na customer na no kas dito ugali na. Wan mo't kidi naimbaglangan, tasan kakas jay tuyang. Ay kat siyempre iso akanayon maibos dagiti nateng alakaw. Ta sa anak napili iti customer ka. Kan amok nga asikasun ida na imbag. Pobreman wano baknang. Awan ti special treatment para kanya badaw. Awan gayam ti si Denta. Si kaman pa'y timapan gumatang iji tersina ni Bebang. Sa anak pa'y amapan ijay ayan ni Bebang. Apay ngay. Ipadas ko man ti gumatang dita tersina ni Marikwanang. Amangan no pagsasawan na kamanay. Saan mo't siguro? Kas kunak idi kalman. Nagmayat ti isom na idilim mabasak ijay batog ti tersina na. Sika no ijay ti kayat mo apaggatangan. Awan mo't kidi ati dakas na. Basta saan nakalaki day apagsasawan. Nay, ada ka mat, marituyang. Ay, wan maray. Umayak man gumatang iti sardinas. Anya sardinas, tay dakkel wenno tay basay. Jay basit laeng maray, talaukan mi man iti nateng. Mabitla nga raw, tayalaang ka. Ay, unggayam, ada pala ako katsinilas no kayat mau. Iso ka di da ito nakadisplay di tayo, maray. Way, nagpili kan. Ang mga no da magustuam. Mabalin mo alukatan tay padas mo. Sagwa 100 laang ti maysa. Ay, sige man nga ron maray. Sukatakman mo't da ito'y daan at sinilas ka, aha. Nalaag pili kan. Ay, Nangag mo pare. Ay nangig ko, ngamjak mat maawatan di inirasas mo. Unay kamatan pare. Naglakalaang mo't nga awatan. Anya nga rod. Ay, jak maawatan. Pigsaam. Tulang kan samat pare. Ay, nagkunatulang ak. Apay nga raw adi mo mangagtibagbagakan ka. Ay, ulit man. Kunak mapantag merienda. Ay, damit lang ayam. Masapul pa'y ayang ay rasaas mo. Ne, mangag nga ini kwaraw. Si kalaang ti kayat ko nga ilibre pare. Gawat ko na, damot tatabadong kan angkel ko nga inting day tagin inarasaas di ta igit ti tersinam. Wen nga rod kwarog.
Jakman amo, nanya ti pagin inara sa asan da. Oy, agmirmerienda dagayam. Ni kabadong tigimatang. Oy, agpailibre ako ma. Ay kat ibagam Tataba daw. Angkal. Apay nga ita sandak mo't apampansinan. Di da ka di mangmangag. Ay na, agsarsarita da nga main. Ne, Nay, timakdardan. Tataba daw. Angkal, ilibre dak mamait. Ha? Kaslawan nangag da. pimanaw dan. Ne, uray magmagnada. Agin inarasahas dalatta. Huwag nga rod, intun kwan, agin kinatawad da. Hanya nga tati pagin inarasaasan da. Ay, daita nga rod matipakas da awak warog. Kaslasandak ang nakita dito itirsinam. Nay, agturong dan samot iji balay da kabadong. Ay, why? Anya nga taramidan da ijay. Dahil iti pagbagakin ka, aparamidam itirang tay, pare. Paramidan nga. Awan mo't karayan na. Sumarununtun aja karayan. Una empay tagparamid itirang tay. Ay, panunutak pa'y. Apay panunutam, agparamid ka kideng. Ado nga mente kalsada anasken amay patarimaan. Una empay jirang tay diti purok mi aparay. Ambaw no apay. Apay. Adaw, tibutantis dito'y purok may paray. No, ada proyektom di tao'y. Adun tao ti mangibutos ken ka. Ay, wala niya. Kadakkelan a purok day tao'y paray. Inayon mo pa ay butos may kinituyang ka. Sigurado ang mga abak ka. Ay, uwin. Uwin. Rugyam adagusan jirang tay pare. Kasta kayat mo. Una paray, tapno malpas adagusan. Bayang paray, tay libre ka kanayon iti merienda. Nakita kayo mat nga agtungtungtungkin ni Kapitan di taigit ti kalsada, ba daw? Ay katwan ato yang, maaddaan tayon ton itirang tay dito'y purok tayaw. Anya? Rangtay? Anom ti rangtay? Kat awan mat karayan dito'y purok tayo? Ay kat sumarunon ton di karayan Pinapatag adarang tay. Oho, tila ibagbagam kin ni Kapitan. Ay wag nga raw. Iti kasta, aramidin na dagiti ibagbagakin kwa na. Anya? Wintuyang, diktarak ni pare inteng. Dagiti ibagakin kwa na, tisurutin na. Na, sapay de katawam, kas lamang luklukaw. Kahit talaga mo tamang lukluko Mangantayon, inteng. Ay, sana ka mabisin. Nay, itaman pa'y asaan ka amabisain. Nakayulangan ka ni Kwarok timangan. Sa bagay, dinangdang tisidaan. Ay, maglakid din tapi na merienda anak ni Parik Abadaw. Ay, di ka lamabain. Nagpailibre ka manan kan kuana. Eh, saan ba't? Isutin ng ilibre kanya. Ay, inton kwan. Iboy-boy nanto manan dagita apa nang iliblibre na kan ka. Ha? Ammo matan ti ugali dayjay akong paray. Kanayon ka no nga ilibre ni Tata Badong ni Uncle ko iti merienda. Kunak nga road aliklikan na ti agpailibre. Dan sa amin pabura kaya tadawatan ni Tata Badong. Anya nga ingata. Isuda lang ti makamawan tay. Ay, amangan met no addaman ng laok na kalukwan dayta akid dawon na apabor. Diya ka mau. Ay, amumeten ni Pari Badong. Ad-ado ti kalukwan na pampanunutan na ang pagimbagan. Bayan nyo antay. Tatakwatag man. Nuan niya tiyar arasaas ni Tata Badong kinianggal. Mala, mangantakit din antay. Marikwanang, mangisagana kan iti merienda para kini pare inteng. Umaytaw into madamdama. Anyat kayat ni Kapitan Aya. Ay kanya sigod ang merienda na. Tinapay kan soft drinks. Sige. Nainayuna maray. Dua tinapay kan dua soft drinks. Wen? Sagdudwa. Ay katuwan
Apay akanayon mo nga libre ni Kapitan. Love ko nga rod ni pare Inteng. Nalasigin, Maray. Isagana mo tayo merienda na. Ne, isuntay ta sumungan. Ay, pag merienda at ni Kuwarog, pare. Iso agumatang kay ti merienda. Apay, pare. Tapno nagagad ang maibaahon. Numalpas nga merienda. Ayaban nan to dagiti amin at ano, nagtitinulong da ang mga ramid itirang tayo dita purokyaw. Ah, wala niya. Ala, inka gumatag iti merienda. Nayunam da ita injig mo. Agidan kami ton ka ni Kuwarog ngag merienda. Sige, pare. Arigla daw. No, adanton rang tayo dito purok tayo, tuyang. Adanton pagditanta. Anya! Agarami dakto iti karayan, dito'y sirok na. Hay, jak amo da ita nga ibagbagam si kabadaw. Ket, adanton ban ni ita ka, asidain ta. Una yan da ita planaw. Iso nga rin ti kayat kaw, ti maadaan itirang tayo dito'y purok tayo. Hay, awan lat di ka pampanunutan. Ha? Matungpal tayo ta. Naalukoy ko ni parenting. Jake, saan abagay ang maadaan itirang tayo dito'y purok na tata ba dong? Dahita mo ti pampanunot at ganay. Mas may mayat no iji purok may tadarang tayo na. Taada karayan abalasiwin mi ijay kalsada. Ay, wanan niya. Ibagakin ni Kapitan, ijay purok may tinaskan niya adarang tayo na. Anya ti ibagam. Kapitan, da kami tagkasapulan ni tirang tayo ijay purok may. Saan ada tata pa dong? Anya? Mas kasapulan may, Kapitan. Tanong agtudaw, ngumato di danaw, kat marigatan kami alumasat. Ay, kasta. Huwag, Kapitan. Ay, kaasi kami nga ron, nagbalbalasew. Ewan nga paiso. Sige. Ijay ayan yon, ti pagaramidan tayo itirang tayo. Ayos, Kapitan. Nagyaman naglaw na, ha? Amma mara, maadaan kamin itirantay ijay purok may. Ni, apay amadaan kayo itirang tay. Dayta, tikinid daw ni Badungkaw kin ni Kapitan. Kaya't mo asawan. Wen, maray. Isaw ti kanayon nga iyar arasas ni Badungkaw kin ni Kapitan. Ay, iso malagaya matunggal makita ida nga umay ag merienda diti tersenak. Agin narasaas dapay. Kutis humut, maray. Hangam, ananuan yung ngay tirang tay ijay purukyaw. At awamot karayan ijay. Tapno adda ka no pagdaytan mi kin ni Badungkaw. Naa, day talaang. Agaramid to kano ni Badungko iti karayan. Tapagban ni itan ken pagkalapan na iti lamos. Naa, nagado di tatag kasapulan itirang tay. Na kayo pa'y mangawan karayan na. Di mo ka di kunkontraanan, maray. Nay, kapudno matibagbaga. Ay na kontrabida ka man ako nakaon. Naa, Numalpas to jirang tay ijay purok ma. Saan ka magmagna di salang. Manglikaw kanto ijay katambak ka magna. Naa, nagalas ka ti ugali maun. Nasaya at gayam no sana matuloy ti may patakder di tarang tay. Takasta ti ugalim. Lastog. Maribana, Apay maray. umayak man dumawat iti bugko, Ay, basitin tinabati abog goong may maray. Umanay laapang buggoong ko iti sidaon may inton madamdama. Na, ikanak wanusan. Na, unay kamutan maray. Takas lamang but-butang kapay. No dinak ikan, saan kanto mabalin bumadak, ije maaramid arang tay ije purok ma. Taan niya ngamin ti makagapo, abumadekak iti day ta maaramid arang tay. No adda papanam. Ay, saan maray? Jak to aramiden day ta. No kasta, dinak ikan iti buggo, Saan? Saan kanto mabalin abag na ijay arang tay? Ay na, Mare.
imbaga mo ni Marituyang kanya. Aya, kunak ano siya klaang kinangibagaan na. Kunamlan sigurado matamaadaan da itirangtay. Win nga rod Itantupay ka awang pairangtay da, naglastugan, kasano na dantaon. Ay, saan anasaya at tikas jay nga ugali ni Marituyang? Iso ajak suportaran amaadaan da itirangtay. Ay, uray siyak, jak kayat mare. Ijay balna si uday ito akaray ante ararmag. Uray siyak. Si kalanga ya. Nuadan tun rang tay di tawi. Kanayon tun ama panak agaram ijay balasing iyo. Anyarang titi pagsasalitaan niya, kwarog. Ay, si kamot gayam tatabadaw. Agparamid ni Kapitan Tirangtay dito purok may, tata. Sahanan nga ijay purok yaw tatabadaw. Ha? Ay, isa na mabalinday ta. Agri-react. Mas kasapulan mi Tirangtay dito, Mas kasapulan may. Agoray man, tamapan ko kasaritan ni Pare Enteng. Maribanang, adaman damagakan ka. Anya dayta, Maray. Pudno ay ati madamdamag ko ang mga ramid kayo itirangtay ijay purok da kabadong. Dayta nga rod mat ti pampanunutan. Ay, no ijay ti pakaramidan tirangtay, lumastog damanan Ay, win matkit di No itantupay nga awang pay larangtay da ka naglastogdan, para magdagijay nga gasawa. Apay, ipaypay sumaya nga agpaaramid itirangtay iti ayanda pari badong. Dayta nga rod mo ti salsalod. Sudad ni kagawad ko nang. Ay na, jay adda karayan nati yaramidam itirangtay, inteng. Win, tambok dayta. Katuan mat, taawan mat ti karayan iti ayanda pari badong. Ay, agaramid to kanong nga rod. Ay, una yan. Kan may sa, limastog ni Marituyang. Ay, awan pa'y rangtay da ngam naglastugan. Nakarkaron ton alumastog da no adan jerang tay. Ay, katuan iso nga agpanunot ka anaimbag, inteng. Amangan no pakadadaulam mo't day tanga iyar arasaas kan ka ni Pari Badong. Iso nga agamiris ka anaimbag. Na, apay nga umisum-isum ka di tangag may mesa. Ay, agpampanunot badong. Anya ti pampanunutan. Umis-isumak. Ngamain, saan pa'y analpas day tarangtay? Apalan da kaun dagiti ko kumareg. Ay, napigsa ka kano kin ni Kapitan. Sigod, matanapig sa akin, kwana. Kastoy, aramideg tuyang, tapno, napigsak latakin ni Pare Enteng. Kasana? Arasa-asak Umuna, pamiriendaak. Kalpasan na, ibaga kong tikayat ko kunkwana. Kastagayam. Ketuain, iso ama panak manin itay di balayda. Taadda manin iyarasaas ko kunkwana. Daw may ko'y bagakin ka, pare. Anya dayta. Nagmerienda kan, pare. Saan? Apay aya. Ay, kat pagmeriendaan ka, sakbay dayta. At dapat iyarasas ko ka. Kastoy na. Ha? Anya ngay, pare. Mayat ka. Ay saan na nakasapulan na marangtayan a jay purok yaw. Ipaay kula ang tirangtay iti mas agkasapulan na purok. Heh. Anya? Pinamerienda ka pa idikalman? Nagadupay ti miniriendam? Unay kamitin, pare. Apay akilat ang nagbalik ti panunot mo, ha? Ay, basta. Sorry. Hanggang nakaamiri sa ka. Badong, nakaidasara kaun iti kanunta. Ay, kat manganta nga roden atuyang. Ato'y tisidain ta. Wow! Nagiwas manan ati si Daenta. Karni ko naman. Siyempre Ay, kailaklakok laang ti imulak apik chay di tarubayan. Kat isaw ti insukat ko iti karnay.
Ay nasayaat nga rod ano kasta. Ala, adwem to ti imulam a pichay, tapno karne akanayon ti sidaan ta. Ay, katuna. Oh, si Kangay. Kumusta dagiti mulam ije bangkag ta? Saanak pa anak kamula. Anya? Sana balay, agmula ak tumutla ang inton bigat. Siguradum lang ba daw? Wen, saan kan asumanao? Tapno makapanganak ana sayaat. Good morning, badaw. Kastamot kan katuyang. Nakaluto akon iti kanenta. Aday jelamisaan. Muna ako namangan, ta muna ak amapan ije bangkag. Mapanak matlaang ije bangkag. Mapanak mat agmula. Apa ay di nakurayan. Saanan sumarunukan tulangan. Na, itaman pa'y. Ado pa'y matilabaam. Awan ti malpasta no, orayan ka pa'y laang. Malangaraw, alaam dagito'y similya ti pichay kan abunaw. Taigamak ton ti palakan para sibog inton madamdama. Okay, San mo aliplipatan dagito'y okay, Sana balay, ta sumaruno akmat adagaws. okay. Umuna ako namangan. Sige lang, iba tiyanak iti sidak, Wen, Nitatabadong ti sumunga, Jipaut. Ay, nga agpaiso, Chip. Sa dino nga tatipapanan na. Mapansiguro ije bangkag da. Nakabaklay mo iti abunaw. Ay, anya. Anya nga tano ikuyog ta ni tatabadong ije papananta. Ay, nasaysaya at manan no kasta, Chip. Tapno adda kadwata. Yaday tan. Tatabadaw. Sa dino ti papananyaw. mapanak iti pangkag mi kinituyang kaw, kwarog. Da kayo nga'y, nakapurma kayo, may. Mapan kami man kinijipot ijay sindraw. Ha? Ang kami man ijay bar. Amangan no kayat yuti sumuro, tata. Kaya't ko kumang, sa anak pa'y mo't anak kasagana. Mapantayo kitdain. Da kami kinijipot ti makamoy ti gastusan tayaw. Nga ore kasto'y ti kawas kaw, okay lang. Mabalinan day ta, tata. Mabit lang nga raw, ibatik na ito'y abunaw kan similya. Kapay agrubwat kami kuman. Ay mabit lang, tayo batik pa'y dagitaw, dito'y igit ti kalsada. Awan ti agbantay. Nga raw, tata. Amangan no alaan da. Sana balay ta, dagasin tayong tao, into nagawid tayo. Ay na! Nagmayat kayam dito Katwan mo't kamain. Hinggan gumatang iti arak ngayon naman tayo, Jipaut. Pilyam jay kanginginaan. Chip. Ay, kwaraw! Dagay. Ay na, nagkatukayan ti chicks dito Ay na, kaya't ko ti makisala. Ngayong nakachinilas kayo, mate. Ang mga numatayin of dagiti chicks. Ay, bulutik man nga rodeta sapatos mo. Ay, sana mabalin na. Makisalak ito madamdama. Isublik mo't ladagaws. May sa around laeng mat makisala. Mabit lang nga rin tayo katag. Ha? Ito yan. Sige, usarin pa'y laeng dito chinilas ka, kwaraw. May sarod lang Wen, may sa laeng around. Ne, awan mat ni ba daw? Amangan no at DJ Pangir. Na, awan mat lata. Napanan na ngay. Na, Badaw! Sa dinutayan maaw! Badaw! Na, awan mat ti sumumbat. Ay na, kasanuno. Ay, Badang! Sa dinutayan maaw! Ay na, itay pa'y ngagpukpuk kawak. Ngamawan mo't sumungbat. Ay, kasanon no nakidnap ni Badong kaw. Wano natin nag-ijarangkays. Ay na, nasken ama i-report ko na ito na pasama kay barangay haul. Nasken na maamuan ni Kapitan. Barang matulungan na kamang sapulkin ni Badong kaw. Ay, Kapitan! Kapitan! Ay, Kapitan! Nagapwan! Kasi na pampanugman! Ay, mapukpukaw ni Badungkaw, Kapitan. Ay na. Kasado ang mapukpukaw kat no nakita itagsapa.
Ada awit na nga abuno. Napanak nga rod ijay bangkag may. Awan mo't ijay kapitan. Hijak makita. Ay na, madanaga ka mga nunakidnap kitday. Wano natin nag-ijay rangkays. Na! Ay tulungan na kadia amang sapol kini badong kaw. Ay, amang ano dalan na pananaman. Sa dino kumangay ti papanan na. Kat awan mo't makukwarta na kapitan. Amang ano at nakikuyugan na. Sino kumangay? Ay, basta urayan kayo. Agawit tumot lang ni Paripado. Tatabadaw, siyak matin natin makisala. Isubli mo dito sapatos ka. Last day to yan. Isublik tukin ka. Kunayo ama minsan lang. Ngam namin 5 kayo matan na nagsala. Siyak matan na. Gusto ni Chip Kwarog, tata. Isubli yung natin sapatos na. Ta isumat ti agsala. Naimbag kada kayo Taadan ni Nana Tuyang. Ni Chip ngay. Awan pay. Saan kayo kadiamasan kanyak, tatabadaw? Sige man langay. Isubli kon ti sapatos mo ko araw. No si kamat ti makisala. Ito yan. Yung mo ti kinilas ka at kinumak lang ni ti arak. Uwan tata, enjoyin nyo lang ang tikat tayo dito eh. Won, tata. Tada kami ti agbayad. Ha? Ay nagmayatan. Kanginaan nga arak day tayo ninuman tayo Sige, aginom kayo lang dito lamisan tayo. Tayong kami makisala kini Jibaut. Bareng at damot mailawan kada kami. Sige, intan, Chip. Marikuan nang. Anyat gatanga, maray. Sa anak agumatang maray. Sa ludsudok laang no nakitam ni badong kaw. Apay. Sa dino tinapanan naya. Nakitak mo titagsapa. Aday gam ng abunaw. Kunakit di ano na panijibang kagyaw. Awan nga rod maray. Napanak itay. Takunak nga agmula kamay. Ngamjak mo't nakita. Napananan ngay. Ay, jak nga rod amaw. Ay namaray madanagan na kaun. Amangan kit dino natin nag-ijay rangkays. Wano na kidnap. Imbaka mong kadikan ni Kapitan. Ay nasapay ado ti mapukpukaw itan. Napanak ko ni barangay hulitay maray. Kat anyat ko na ni Kapitan ngay. Urayak ka na, tama nga no adalaang napanan na. Sana balay. Teksan kanto no makitak ni Kabadong. Ay, wun man maray, katagyaman na. Mare, ada ka di ba'y tinapay alakom? Adapay maray. Manabal ko tigatangam aya. Ay, dwalaeng. Mabitla nga rod. Ay, Mare, Apay. ni Mari tuyang ka di jay nakitak nga imay dito'y itay. Wen, iso. Ngam nagdardaras apimanaw, tasapsapulan na ni Kabadong. Na, apay, ano ni pari ba dong? Mapukpukaw ka no nga rod. Kasano ang mapukpukaw? Kat nakitak itay bigat nga at daawit na nga abunaw. Awan ka no nga rod ije bangkag da. Napan ka no ni Marituyang ijay ngam awan. Na, ay delikado nga rod no kasta. Sapay ado ti mapukpukaw ita apanawan. Ay, wang nga rod Sapay la kumaat apudno nga adda tinakikuyugan na. Kat agawid tumutlaan. Sapay la kumamaray. Takaasim at ni Marituyang. Agawid akong Chip. Ay, wine. Nagsubli tayong tulangin intun at daman ng sweldo ta, Jibaut. Wana, Chip. Hala, tumakder kayo ditan, tatabadaw. Ay mabit lang. Nagpakadak pa i-chicks ko. Anya? Wala kaya. Sigurado nga akong at ninanatoyang. Intun mamuan na nga da chicksiya. Di na maamuan. Basta sa inyo ay pagpaka. Ay, dagos na ita. Tasabadong. Gusto ni Jibot tata. Ah, Sana nasaya at dayta.
Lala. Mapantayo nga Ruday. Uray, sana ko nagpakada iti chicks ko. Kaslasan ko nakabalan ngayon maniyo ti tricycle ka. Ha? Nabarte ka ka. Ha? Siya kon agmaneo, Chip. Alang nga Ruday. Agawit tayo. Anyat orasan, ngamawan pa'y ni Badong. Ay na, Badong! Badong! Na, dahito matjay abuno kan similya nga impawit ko kan kwa na. Apay ngayon na ibati lang dito'y igid ti kalsada. Ay na, ay, kaasikan ba daw? Sinaw tawanan puso, alang-alagan ka. Ay, badang! Ay, Maray! Apa nga sangsangit ka dito? Kapitan, makita mo ka din ay tawi. Tubot di nakita nga awit-awit ni Pari Badong itagsapa. Naipaigid lang mat ditoy, kapitan. Amang ano anda nangalakan ko ada. Kamadanagan. Tulungan da ka amang sapul ka ni Pari Badong. Ay, agyaman na, kapitan. Inta sa lungsudan ka na jipot kan kwa raw. Amang ano nakita damang. Oh my God! Itay pa nga gururay ta dito. Ang awan mat dakwaro kan jipot asumungan. Nagadupay ti lamok. Ay, wan nga ron, kapitan. Ay, aguray ka. Amangan mat no danapanan dakwaro kan jipot. Kadwada ni Pari Badong. Oh. Ay, wan anya. Ang, kasanungay no saan, kapitan? Dalang ni Pari Badong. Dita igit-igit. Masigurado dita. Agawin tumot lang ni Pari Badong. Ay panag ko na, katnas kan nga agawid kan, Mari. Kan agawitan. Nasip nga tin. Ituloy tayo itong tiagsapol. Kat, nasarakan nyo ka din ni Pari Badong? Saan pa'y garan? Ang mga no nakitugot ka dakwarog kan jipaw. Ta saan da pa'y lang mo't na nag-duty ita. Ken saan da mo't ngagpaspasada? Ay, nasayaat nga rod no kasta. Ay, kung naklakit din no adadakas na pasamak kan kwa na. Ay, saan lata na saya ti inaramid na. Amo na abakutan ni Marituyang pagdandanagan na. Ay, nakitak nga rod ni Marituyang itay. Kat nagpartak amag na. Ay, masyanak pa yun kan kwa na. Ay, saan man aday tati pagsaritaan ta? Nagipapudot ka iti kape. Ay, katwin ada pa'y ginatang ko at tinapay, tamok mabisbisin ka. Malangarap na kape Tabasa pa ang maring intun bigat. Sa pulak man ni Pari Badong. Nagsaba mo't gaya man. Ay, ngayon ti tricycle ka. Ay, hindi pa. Tatapa daw. Nag-ring kayaw. Awanan ti tricycle ka. Nag-ring kayaw. Magaturturog ang lang. Hindi ti mo ti kalsada ti nagturugan tayaw. Kat mapukpukaw pa ti tricycle ka. Anya? Kung nakaawid tayo. Ayan ngayon ti tricycle mo, Chip. Awan nga rodang. Tinakawdan sa amot tayo. Ay, sigurado nga ung tanak to ni Uncle Kao. Anya. Ay, sus. Turay dyan tinilas ka. Tawan mo itong Paris na. Sigurado mo, ngaong tan na kayo ni Nana Tuyang, Tata Badong. Jay abuno kan similya nga ay. Awan mo itong dito nang ibatyak. Mga no, adan na nga la. Kasano tayo nga ruta na makawid nga eh. Awan mo itong pagluganan tayo. Ay, magnatayo latan na. Ay, naskin na makaawid akaw. Ay. Mala, magnatayo nga rudan. Kasano, kapitan? Nakita yu dakwarog, jepot kan kabadong. Awan pa'y. Nabambanuga ko namang sapsapul kada kwada. Sana nagpakada ni kwarog kada kayo aya?
Saan ba? Ngam amok ang nagpasintro na. Naimbag kumaano sanda nga ingkuyog ni Kabadong. Uwan nga ron. Kawawid ni Marituyang itay. Nasapa ng sapol ka ni Kabadong. Ngam di na mo nakita. Na, makit kita, ti makit kita. Ha? Kasla da jepot. Kwarog kan Kabadong na kita. Kun kat. Isudat ni nakikuyugan ni Pari Badong. Awan samot tayo may sa tsinelas ni Kabadong. Na, nagpigsam ti pa nagkita. Ah. Ay, mabit lang ah. Ay, da kayo atalaw. Mapan tayo di barangay hall. Kapitan, Pare. Sa dino tinapnapanan niya, ah? Sika pare. Madanaga na ni Marituyang. Abakitin pagdandanagan. Sana bali ata nakaawid kami matan, pare. Ayan mo tayo tricycle ba, kwarag? Kuangkail. kuha, Kapitan. Natakaw ti tricycle ni Chip. Iso anagnag na kami ang nagawid. Kuangkail. Makita tayo ka, kwarag. Sa dino itantipang sa pulam iti tricycle mo. Naimbag nagpakada kayo. Hanggang saan mo? Mapunwanak, ikatan kayo na tanaw. Ikan na kami pa iti may sagundaway, angkail. Hanggang no saan kayo pa'y ngagnakan. Saan ako nga agdwa-dwa amang ikat kada kayo. Agyaman kami, Kapitan. Si kakwarag, sa pulam ti tricycle mo. Kahit si kamot pare. Ha? Agawid kan. Kan ure si kamot, jipot. Uwan, pare. Hagawid akon. Tuyang. Agakon. Ha? Badong? Sika ka ding agpaiso day ta? Uwan, siyak na ito'y. Ay naagyaman nakta nakaawid ka. Inarakop ng matan. Ay, kung naklakit din no nakidnap ka. Ha? Apay nga agat arak ka, mate. Let me explain. Napan kayo ka din nagiinaw? Ayan ti may sa chinilas mo, Ay. Dapay marka ti lipstick di ta t-shirt mo. Sa di no tinapna palam. Ay, kastoy nay. Iti agsapa. Mapanak ko man iti bangkag ta. Ngam nakitak dakwarog kan jipaut. Iso si Moro takmeten kadakwada. Sa di no nga rod tinapna pananyaw. Ha? Nagbar kayo anya. Ay, una yan ba daw? Napan ka kasta ti kawas mo? Kan nakachinilas ka? Ay mangibabain ka talaga. Ay, pakawanan na ka din Binanugnak ka ng sapsapol kan ka. Titulagan ta, mapantay jay bangkag. Saan ko nga imbaga mapan kay jay sintraw? At ida ito abono kan similya nga impawit ko kan ka. Imbatim lang ijay igid ti kalsada. Naimbaglakit din Tasaan da ngayon nala. Ay, saanin ang maulit, Tuyang? Talaga saanin ang maulit ba daw? Gaputa papanawon kan. Alam amin abad ba daw tapumanaw kan na uma akon iti kastang ugalaym. Ay, pangasim ka di, Tuyang. Ay, di mo raramidin ti kastoy kanyak. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo, badhaw. Ay, uwan, Tuyang. Manipot ita. Saan ako niya agaramit iti dagas? Promise, cross my heart. Saan nga umanay ti sa ulaang? Ha? Aramidang.